Takže všetky vás zdravím. Sa pomaličky, ale iste by som sa mal blížiť ku katedrále, ale trošku som sa stratil však na konci. Tak. Po 660 kilometroch plus minus sa blížim k koncu. Toto je Santiago de Compostela. Takže týmto som to dal. Tak je to tu. Hlavná katedrála je priamo no, ozvem sa za chvíľku.